Almost okubala kuno kuli kwa muwendo ino eri gavumenti ni Uganda. Tumala emyaka 10 nga tuize mu kubala. Emyaka 10 twakozesa byemutuwaire mu kubala muno okutegekera ensi. Wemba timutuwaire biduubo mu kubala kuno kitubeera kizibu ino okutegekera ensi. Muli kubona nti abantu abasinga bali kubuuzibwa ebibuuzo n'ebiri kubaniiza abandi kubo. Aye buli kibuuzo kye tutayire omwo kirina ensonga lwaki tukitayiremu. Ndakobera abasoga mubaire muwakananga kodi tulina ebika bimeka, kodi tulina ebika bimeka. Eno census eida kukobera abasoga bameka bika bimeka ebiriwo. Kuba ekika batakyogera ku kizirayo. Singa tubala census eno yawa nga iwe kyokuba tikikakyo tikyogerwa ku census eno. Eno census baba kyabazinga oluli yamaze okundagira nti nejja okusalawo ebika bimeka ebiri mu Busoga. Kuba kika kireeta abantu walala. Buli we tubona nti ekika naye tuba tukiwuliranga kwa kirina abantu 1000 tusobola okitolawo. Abantu baba bamaze okwegaita beeta baki bakika. Ekyo ndikulaga bulaga abasoga abaye balwaniranga ebika nti kuno n'omukisa mwewandiise mwena n'ebika byemwe bituufu mukole ki mubiwandiise. Ekyokubiri bwe tubabuuza oba abantu babe bali kulya emmere oba balya kibu kirala oba balya bibu bibiri, ebyo n'ebiraga ebyenfuna by'ekitundu biri bitya. Kuba abasoga bangi mujja mwakuba kereero lwaki babeeta baabo. Ebibuuzo bino nimwe mubiiramu. Bwe munaatandika okwiramu ebibuuzo bino nga mwenda kusanusa mwoyo gwammwe oba kulaga nti ekiketezo kyammwe kiri bubi ino era kijja kuvaayo nga ekiketezo kyaife kiri bubi. N'olwekyo kidda tukola bulungi singa ekiketezo kyaife kino kibalwa bulungi. Nabaire ku TV nga ndikuwulira banaife aba Pentecostal nga baliko bati ababalakule baali basiraamu era tibaatanga mu Pentecostal era tibakola bino bana twegendereza ebintu bino. Kyoyira mu kyebatamu muki iwe kyoyizeemu kyebatamu eddiini lyoyizeemu lyebatamu tulabe kuleeta kwawukana lw'amadiini mu kubala kuno. Tirowooza nti eri yafuna meddo nti kuba abakatoliki bangi ino okusinga abangirikaani. Aye kitwetaagisa okutegeera abakatoliki bameka kuba eby'eddiini bino bimpakitinga n'ebyenfuna n'abantu engeri gye beebisaamu bulamu bwabwe. N'olw'ensonga eyo tuli kusaba Abannayuganda bana babe bayikaikamu okubala kwatandise. Baba kyabazinga yabaliibwa aye nze mbaliibwa leero kuba okubala kulijja amala enaku 10. Kyetuli kusaba abonabona mu maka mulekewo omuntu mu maka asobola okuyiramu ku ebibuuzo bino era banaafolowinga. Tutusuubira nti ensi yona egyabalibwa mu lunaku lutya lulala era tuli kwenda ino abaliko social media obubi mukitegeere nti mwonoona census ya Uganda mwonoona eriina lya Uganda ekidescribinga Uganda eno ni namba ku Uganda niba tuba tujja okwewola bino ebintu tubikozesa okuditamininga ni riski y'ensi. Kale tutaleeta byabufuzi tutaleeta bikyayi bya gavumenti mu kintu nga census tikya NRM tikya DP tikya movement tikya abasoga kyaiwanga Uganda. Ate nze nga akulira okutegekera eiwanga lino nga nzira census nga nzira information n'okutegeka kwentegeka kwa mpuna kuzirawo. Kale nikwenda okubeebaza imwe ab'amawulire abafuireyo okuba niife okulaga ensi yona nti ekintu kino kiri kutambula. Ndisaba wa Uganda yona ikaikane nti okujajinga census entu gijajinga engenda ku 10 likoze eki liweireyo. Era oba tubaliibwa nga bakali kutuuka n'oyagaana ali kubala musaba akubale twaleka akole ki akubale buvunaanyizibwa bwaife nga Abannayuganda. Ate era buvunaanyizibwa bwaife okuwaayo eno census tejjakuwa sente tejjakugaigawaza kuba nti oli kubala. Twataire mu kyetusobola wetukikuwa kisiime kolera ku iwanga lyo oba nti weena weewaana. Then kwenda bakobera nti omwami eyambala mu 1908
Mwamise Mugabi mwidukira na buti nali mwana muto aida mako otubala na buti ngola ki era mutamu ine kitiibwa. It's not for nothing that you have contributed to your country. Mwebale ino era bilendeza ena kudinodeda census enungi ate muteyo information entuufu ko bye muli kutaayo tibijja kulaga kulina lyo nga tulikola analysis amateeka tigatwikiriza kulaga lina muva wala oba point otalowooza nti baida kulaga nti olina abakazi 10 hapana byo bibyo olina abaana 20 ebyo byonna biki bibyo nere kindi abaana bali batakuba kazi tibali batakuba saaba basaada imwe mutatya timali kubuuza basaada abaana bameka bemulina babuuza abakazi waye tugema abakazi tutegeera abaana bona abali mu nsi ife tukwenda abaana bazaaliba tukwenda abaana musobya bazayi tutegeere tulina abaana bameka mu iwanga lyaife eno Busoga tulina abaana bameka mu iwanga lyaife lino Uganda kale banange mwebale ino mwebalira twikaikane ababazi baida tutuukaku era nkatona n'omubeezi waife kulwa Uganda eno wala kuno kwida kuwa bulungi era kwida tuyamba okutwala ensi yaife maiso kyabazinga galawo okunafunguwe ni mukama waife president wa Uganda abeewo mwebale.